Dobrodošli na Lean Akademiji, prostoru, kjer se srečujejo ideje, izkušnje in pa pogum za spremembe. Ni samo digitalizacija, ni samo imeti proces, ampak tudi ljudje morajo dojeti in razumeti. Ker ima vsako zaposlen ima svoje znanje in svoje izkušnje, ki jih lahko deli z nami. Se pravi, zmer sem mislil, blame the process, not the people. Mora biti ta prav človek, pravite že. Sama struktura naredi Lean selekcijo ljudi. Ko je razumela, da je delegiranje pozitivno, da lahko s tem razvija kompetence svojih zaposlenih. And this formula is very simple. We need to have structured information, people who are trained, who understand Lean. If we have these two, we can go to digitalization. Spend that extra hour trying to figure out how I improve my task or my team's domain. Do not forget about the AI. Monitor how it can help you. I think it's still somewhat new to the companies to how to utilize AI in the 5.0 industry. Umetna inteligenca postaja ključna prednost in mnogo podjetij se zavedajo in bojijo, da bi bila odrezana od umetne inteligence. Jer tehnologiju i procese je moguće definisati, ali za promjenu načina razmišljanja i rada potrebno je dosta i vremena i podrške, a i dobre komunikacije. So then you can have a system and base everything around it. In zdaj se predstavljate enega vodjo proizvodnje ali pa enega menedžerja, ko mu vsak dan nosimo neka digitalna orodja, noben ne more tega shendla. Tukaj pa damo enostavna in učinkovita orodja in imam kompletno sledenje. Nagrada Lean Digital Excellence Award je priznanje namenjeno podjetju Hidria.